Amasan tu ni phacan ge phat pha epike do hi pau pathen thangvenum hanlang tu phana hi Golden Jubilee Somu Presbytery Media and Documentation Team Presbytery Worker Episode igane indivehin maspenin kakomahin Presbytery Women Promoter nulun dim khoba angsing amai ta holim na phachom chai ga ne diuhin tu ni phana hin amaspenin tabang holim na phat phau a nangman jong phat hang suonga holim phat hoi ga ne thijirin women promoter nu piu chunga jong ki pa thu ga phongin he pau me tun iga se bangwin women promoter ti hi ipiham tele pw sunga na to na lam chom to do la he holim na iga ne diu hin thu do na chomcha cha ga ne hitin amasa pe na hin pathen thu ki chu na helwa hele theological course EP degree pen aga simam tenga le hoilai muna hoilai college sam seminary aga simam ti ega se pit le ki pa minte pathen thu ki chu na theology sim kiti hi ha sa he long le pathen ko na changlo ho dinga chu thil hi theilo hin buget class 8 kasim kuma konin pathenin eina ko ji chon hat mo ta ki jong le kha thiam lo ta ki jong le BTA sim theding din buna khong din ji chon theology sim ding chu kana thu min e le pathen lung se nen sinot lam presbytery lam tele gam kail chana tele local hobunga kona phalna ho ena pg chon kana simen course sim hi sangta jong na kisim the pon le khara thip na ina to lo ji in BTH kana simen jong chu Aizol Theological College a kana sim jai pa me BTH and simin tele Aizol Theological College a hin woman promoter nu ipiu he ka het khelo wa he le CST sinot phalna kila nume theology simasapen ahi ti jong chu anave ho heading a ka se do he lang tenga hele chithu do la he ama jong so te hum se chit pe wintin ho mi la jong he ama he ani chan la hi ti cho theology sim ti chu me la je chu ama ho phala ja chu ama sapen sinot sunga sinot head pi aga chi hi the ho chu hi chen lai din muna chu tabanga sinot ho ai tulang khang in bon women ordination thu jong ki seitan general assembly level in lama hon BTA sim ho lai wa chun women ordination thu jong ki sei lo lai hen e chodin mun ho jong deu cha e gai sei pi nang tele e ho mi la ama ani na in ti tabanga chu theology sim hen akhan ho jong chu ko ham ti hong ga sei do pi le ki pa min te ki pa e ho mi te je a tha do ku ki te la he theology sim hi an from be se je ngen sangkhat za ko som get le sagi a chu ke chu anasima ka chu ka hi en ke ma sanga chun ke u te ma nulun enunga ni tin kim chongloi ama chun simen som get le gup la chun hin zowin som get le sagi a hi ke kana ki pato ki ni in ke chu ani na kong hi ding da na en adi dia en sil sai mi te la a ting le theology sim ding sinot het pi na a nga ki sim chu ka ge la hi le tu lai khanga BD sim ding ham theology sim ding mong chu screening test ti hoi rong anabol ba apasit lo ba alot hin lo wa hi le che thei lo hi bin hi chilai khanga chu sangkha ko som gi le sagi dunga chu koi ma sa theology sim ding nu me chu anaphapu achu lo lai hi ding dan a hin sinot long chu screening test ong pon ting le ama hi phalpi hi ti a chu sinot na ko na mu ding ho book grant stipend ppm kham ho che na pi wa ke chu ena sol da o za hi pe ki pa mo mongen man zo ga se ga kitchen do thei ta kha chu pathian ko na lo wa chu hi ji ga sim do ding jong he hi thei lo mo di go je thei pon te ga hele ana ve ho
ade sombung presbytery sunga mi te ho dinga ki thangat ta cho sinot sunga nume theology ga simding sinot het pi achi ma sa pen jo tua women promoter nu ipu pi dim khowa hang se hi ti jong e hon jong iga het diu iga chin diu ade umin hi ki paumin ti cho ana sim na le ahung sim dan ho hitan tin tua hi women promoter ama he presbytery sunga ade a pwf lang nga na to ahin women promoter na to role ti ding ham api pen chu pham tenga hele hichin to hi itia kona nangma nang to panem ti jong hi ga het no mo min hi to dol hin don putna e ga pilio chun ki pa min te ki pa me women promoter na to na a role ga ti ding nga chu seiding sa tamin tin hi jong le somlam ta ga seiding a hi pwf hilo le nu mei ho til kho na ai lo le ki hil na ti ho hi ato pen ding dan chun ka ga gelin aji chu zo a question part chu ban jom tabang jong chung in tin women promoter na to na tu dol jong hin tin ga ki sei be hen lang hele BTS kasima jong he numei hon women society kiti in chilai chun ma ho chun full sponsor in a bolova e ho presbytery pwf hilo le women society chun che course hi e na somoba anaki joba hin tingle pwf hilo le women society ho chun e ho presbytery sungmong monga na tong dinga e na so mo hilo le na wa au hi ji chun ken jong kada sa thepon sinot lama e solwa hilo le sinot lama hon sinot na pa hung pangin ti long le Canada presbytery hi kana kum phun jeng chu hi hin women promoter na to na chu thang pi chu nu mei ho til ho na le ki hil na ho ga ni ra khan to na lam ma sot ding pa chu lungela na ki koi pen chu hi ki pa me ama he women promoter ato masanga long he promote pai din ka mo doin as the first women theologian hin cha jong hi chimasanga jong hi lo le tu chana jong kon khanin agel da ni numin theology sima ipi phachom ham ti ai nen la gilta ade sena nute nume telama pathian kin bol le masot na he tamta nume theologian lo ngai chaji hi ti jong chu ka se do tha no men lang somung presbytery women promoter hi itia kona nana to panam ti akum hoi ega se pe le jun ka se hain sangkha jako som koleni February 17 na chu presbytery hin women promoter ilo le to na min cha chom na ti bin pi choi le nu mei hol an tong dinga chu appointment na PO hin 1st March 1992 sangkhat jako som koleni March tarikh na chu joining report chu kana pi hin ichini a ko na chu tu ni chan ge ya hi pathin za la pathinin dam ne pi a kana to pe ja he ti chu ka pun do hi ki pa me kum sangkha jako som colony 1992 hin kum som thum wali tan ek jega ga se ding chun kum som thum le thum women promoter na he ana to hitai ti ong chu ga ke do thin hi che women promoter in program enumete khanto na ding machala ding ti cho hin to pi pen cho cha hi program it bang program he iga chi pi ji ba nangjong women promoter ni na it bang program ho na ga gun ji am ti hoi iga se pi the dio ham ki pa program hi isanga ga go na ga hi the jong hi lo ji chun gam kai pastor ho gam kai tina pastor ho to ki ho to ji in agam kai ra jong tele local tina jong hitia chu program ji inaki gong ji a hin abang tengle pastor ho agam kai pastor ho chu director a ki manga hitia chu lam lama na ki gong ji a hin hi che program ki gong ho sang pi a ba het ding chu bible camp ki ti ho jong hi anakya bolin
Bible kem ho yong chu hung chi en kem ta hung lu nen mi tam ten pin tha nan ain ne yuben nu pi tam ten jong Bible kem ho akuna pin tha na ani ho ga ki he in hi cha pan mun enala pi ji ho chu presbytery sunga I pastor ho mama ai ki nen he ti chu ka se hin ting le Bible kem ti lo wa jong crusade ho jong hen ki bolin 2000 kum yong chun lo 1999 kum yong chun crusade king state presbytery ho ma na ki bolin speaker ding jong Manipura pastor chung thang anaki kovin chi kuma yong chu mi atama tam ki khoma mi tam ten pachina hinna anane hi ti jong chu kaga se do tha no min he tingle Bible camp crusade ho go lovin akibol tam pen hi seminar hi kihil na tinga thilko ta ade anu meite hin human na hi hilding tam ta umji in nu paka hi hen lang tingle chale naw te ki ka hen lang chu tingle cha te ho kha dan ho tingle te pi le te pu lo le te le mo ki ka thu ho ahin azat za na hi shading atam ji je chon seminar hi akum kuma hi ne ki bola kum si to banga hi ki bola hin Isjong chu abang ting le presbytery level ki bolin abang ting le agam kai ki bolin ting le a local hon jong ai chabi ho chun ahin sei ting le local ga ki bol pi ki jin hi che chu seminar ho chu ahin ting le leadership training ki ti ho rong hi ade sena PWF kilam kai na lamsang ki bai hom na lamsang ho head team thei na ding gel na in leadership training ho jong hi ana ki gong zap ji in hi che chu thang pia program ga ki gong ho chu mi sa hi ba me desna women promoter mo po na jong hintin ato dan program gon thang pi se bangin ama chang se lovin PWF lang hin ngam kai pastor ho hin ti ho ta bang to kimang cha na to khom ji hi ti chu iga ngai thovin ki pa mo in hi chi program me thang pia presbytery gam kai te local level a ji na tua kaga si Bible camp crusade seminar leadership training ti ho yong chu asang pi a hi nu pi ho dinga na ki bol ji a hi wangin la nu pi ho la yong chun ka sei ji in PWF chu nu pi a keu hi poi nu nga ho jong hung pangun ti a na ki sei ji a da ning ning a chun nu nga ho jong ga pang ji win a hi le tu masang kumli masang a chun nupi ki je dinga ki bol ha poi ti in nunga ho ding in jong seminar bitum ten presbytery session PWF session a chun ga ki gong ki in nunga ho dinga jong kum ki zom ten in kum thum nunga ho seminar jong hin ki bolin a hi wangin la nunga ho hi thulama hajeb lo ham ki tam ta theji pon a na ho bunga nunga ho zo chun a phat chom pi win kum thum he nunga ho ding bi a he seminar na ki bola he ti chu vela ka se ki he ki pa me to ai ga ngai tha bo PWF ti tiang le nu pi ke we no win nu me te zo si ho pi ti pa cho I he dio de men he aba na do na he kum som thum la thum lang women promoter na presbytery sungan na to na he ha sat ni jong tam ta mintin thanop ga gel do ding tam ta jong mintin nang my experience te ngai le to a women promoter nu hi ato na lang je ngai lo in sunga jong ti chan hama mi nu din mu na he ha sat na tam ta chale naw te da tha na jong din mun ho jong ji intin che ho din mu na he I experience e ga se pi le ki pa minte ha sat nai ga ti a hi chule se jing chu atamin ai wangin ha san no jong chu pathian zalin ne ki zo pe thowin ha sen jong kana gel ji tapun ni jong le ke ma hi na ha sa ka sa pen ga se jing ka ting che chu kana to sunga ha sa ka sa pen pa chu milung ga atu pa hai milung mi zo silung ga atu ding ti pa ha sa kana sa pen chui za hin aje chu milung to zo lo ji chun abang tel mi oi mo long ki changin mi se dong ki changin hi wangin la hi cho long chumin ei oi mo hen lang I pi se jong le pathin ei ko na opa chun
hin sulung dam ki ji in ha sami lung ka to zo lo pa cha sa ka sa pen khat chui za in hi jong le rang pi ha sa ho chu ise ha hi le sei ding chu tamin tin jong le sei nga jin jong ka ga gel pon ka thanup na pen chu hi le anup na nga ti ding chu nupi ho hilo le nu mei ho to kito ta panga akila khom ji ho ting le hoilai lai jong le crusade ham kem ham seminar ham ga bola hi jong le ama ho jong thanom ta ga panuba ting le sharing ho ga ki bol khoma ama hon jong thanom ta seminar ham ga bol na ko na phat chum na thu hin se ho hi ka thanup na pen ta hi ja hi in ting le nu mei ho hin keima gun gu oiloben respecti pwf thil gun hi tinga hi le gel kho na ne ya thanom ta chi kho ma ga pan khom ji pau chu ki pa na le thanop na a ka nei pen khat chui ja hi je chun pwf te hi na sata in pa cha na jong ka penu min hi aji chu thil ki gong le thil ki ngai tu ho session gun hi ti ham khat chui ja hi le gel kho na ga nei jing pau he pwf nu mei chan pi ho zo se chunga ka ki pa na ta jong ai za hi je chun nu mei te ki to ta ga pan khom ji pau he ka thanup na pen hi ti chu ka ga phon ki ni za hi ki pau me ha san na tam pi te ngai le anup na lai ho jong ga sen ki dum to ta na to na le ho chu thanup hi ti hen te ngai le women promoter no na ga se banga chu thil tam ta milung to zo no na umji jong le aman hi cho palgal kai dinga solution elo wale don put na nei pen pathinin eko na pa hi ti ga ti cho ki pa ta hen to na banin ga che ki no hitin pha dong tung ding kum som nga hen pathinin pha ti le presbytery jong chi jong pen tin hi che din mu na he presbytery khan to jing theina ding vision thumop elo wale de sena pwf lang khan to jing na dinga thumop ho elo wale nga se do nom na ne ai le je do na abana ka hin do nom che he ka ki pa in presbytery khan to jing theina ding ga ti ai le tu idin mun bana jong khang to be jing dinga ikidei na ui ti chu ga ki mu thejin presbytery khan to na dinga he ken kalung gela len pen chu mizo se hin pasalian lang nu me hi jong le mizo se hin apan mun hi hethim chi le hi che chu khan to na umen te ti chu kalung gela khat hi za hin aje chu ipan mun chu hethim lo ba hi le ato jong ki hat lo hin je chun pan mun kapan mun hi pi ham pastor long chun apan mun pastor hi in hobung pa jong hi in tingle mi tham hon jong pan mun ki nei che in hi che pan mun chi chu ipi ham ti pa hi hethim chi lew hen khan to na umen te ti chu kalung gela khat hi za in hi ti chun het them na wa kon chun presbytery jong hi hong khang to be en tin chu tingle mi ho dinga jong presbytery hi pa cha changin te ti jong chu ka kinep na khat hi za hi je chun presbytery sunga mizo se he ilungelo wa iga koi diwa tingle bon sa wa hen nang jong ke jong bon sa hen pangkhom chi lew hen presbytery he khang to che entity hi ka kinemit hi ki hentel ki se ki mit tip ti ho hi lai se khan to na lo ding hi en ama bang pangkhom mo hiten thu chi chun pan khom hi hat na hi itin ji chun pan khom pa chu hat na diu khan to na diu hi ti chu ka ga si do nom kin hi ji chun presbytery sunga mi te zo se bon savin pang khom jingui te ti chu ka ga thumop nom nai la ki pau me experience nei ta tua service a jong kum som thum le thum lang ana tong hin tua i presbytery kilung to jing te pang khom jing lew hen pha dong lung dinga jong i ha no wai ma chal jing deu hi ti chu women promoter no message vision presbytery khan to na dinga anei chu iga za women is thumop ap oi presbytery miten jong kitchen jing hoitin ki paumin iga holim na ki don ho chan chu tan tin zo na pe na dingin golden jubilee
hong tung ding kum sang ni le som ni le gu February lating Presbyterian Church song pizanga iman diu hin hije Golden Jubilee greetings ega peleu chun ti azon pe na chu ka do nom he ki pa me presbytery sunga mi te zo se na bonun Golden Jubilee chibai kain bo be ki pa ki paumen tunia Presbytery sunga worker women promoter nu iho limpina phat ichan jata hen ki pa